concerts, couples, birthday, surprise for one couple. And I was happy. Ono so ewa ha wa preaching nsem no lanchampesi kasamri wasua manisuo na dane moja mini aba mamu akwaba achoyeja apom te sei anko pardon ebe ye wate ate udin de sei vida ahiaibo ahiaibo acho ufren acho me fe joje ukro ni biem joje okay na chese odi edran na memu na o ma meti ase acho an o papa wewu papa free acho kafrawati ena oba obenya papa wati na mami misa wo ma acho ma obako wa obako acho an wo kunu debi mi awale woni kunu acho debi na woni di odi danso sofu bia o shira ware so na baba bi bebo afore ma warefo no bisa no me pese o ware nani kine ya wo kunu o se da bi woni ni odi da afi na nso ogina ho ogina ho ame epon aso wantimi wo di odi da acho ai na ani said na atue de na edibre na je se wo be ma ne wo beto nyankoye ho ade acho ai ono ana ne wo ye debi ono ne tana di be sei 1 year 4 months in just who na nchesa pacha okay na mama misa Israel fam Ewiase Mu Nsem abedwafo ne yetiefo ye de yedi eduma sabi mpredu ase antuenza afro yetuenza afro pacha de ya bi yetuenza afro aka oh debi bi de utie pacha utie yedi nsenwu yanso nkoda ibisu asem yankoda yansore nkoda yedi nsenwu pacha debi ye bo asantema Ghana mani wiase pacha onante sie de ntina abedru fie pacha de mi dru fie ha ne se 10 years ni metumi sum daye na me ne bema ahodo bebreda owon so tumi di mechi otu hye me ana o kamesa metumi kan po 10 owon so colors metumi nyense wodayem na masa wodayem metumi didi eduane ahodo bebre wodayem metumi di mechi na mesumi eduane saa na makoto amenem entisano ama mechi manemba ena mesanya nsoso bebre ewo me widiem pachanu ntina me wo fi ha enenmre enti oba se yenye den pachu me ba se na nka mo aboa me na moyi me fi ha we ehase esen na emfie be se ni if I say 10 years ni umu nsada pachu debi enam se ehase esen okay me na catch me say before say me na be catch me na me hu say na ma brabo ne say kono enye eni me ko ages for no enye pe na me ko ne nche na me ko bona mani say na ha me na o kire me say me ma me nyense me no ana adwo na okwa akodwu nso nte honum na befuo ehun no na opese oyimi efiniyem nte honum na ne omubusuma omosum no na busum no aka say saadia ende obegime efisa befuo ne nsem nti sanu wa ware me nti me na nati nti busum na ware me efiri me ma me yem ansa na ye wo me nti ye wo me wie ye no mo de busum ne din e de to me nti efiri hono ma brabo no
ensantrane bedi wanim kan menu aba kwakoma to ye mwate acho minimisa ha waba no wa be kwa kodi adanse na mame misa adofo utie agi asantema aboso o number 1 Akan radio station Nhyira 104.5 FM Ewiase Mu Nsem dwumadie de twagu akachi dwumadie yi ensem a ehu ene yetena so ensem ni bi wa eda eso enisuo na apiem mini abaye otemanimu emfie duni omu ne nsada aya anwasem aya asem bia ehu ni nyina ne se ne nana aka kyerɛ sɛ bosom a wo mu fie bosom agbo ɛware no oba mi bisa enti sesie no obu a wose honhom bi bɛhyɛ ne da onya tenkase ne sɛ de bɛma wo ne te ne da usu hu ne sɛ patwɛ no kra sa pepepe enti sesie no mɛka sɛ honhom mu nna no unya feedings ena na bro se feedings esne anisuo de no iba try asuo kwabla suje ponko konfo ye bi wa ha me beye na anatomy me ma postmortem ma bisa ne se de na ma bosom kura e ma dɔɔso na wofie enso yi mu baako nemom launching Mr. Osadumdum ye da kwasiada Rand Lottery Company Limited tie sese lotto na ba fu kwan so kura waso ono de peke nkran wudi ni so kan usika bom agu nsem bom bafu atimisrawo Rand Lottery Company Limited sese lotto dwumadie no omo de aba ba fu kwan so kura ultra modern way timesre eda kwasiada ne ye padwumadie hu ntoma eti ya tu yansa frɛ lotto agents ahodo nyina any sub agents mo am closuma agent akese no mo nyina tu yansa frɛ mo any agent akese no nyina mesramu ebia babia oni ni dinkita ho no sika asema ebisi basa Rand Lottery Company Limited omusika no eye boyi adaka kese enegum echensu egu fridge mu udi ni se kan osika mu sem bomba fua lotto de etese wakoye mo ta adwuma wo nsana nka sika boa no adwuma kobu a odi lotto asebe ya du sika be ma akra na ebo achibidin etimi srawa da kwasi ada ye nyina ye ka bom ne de ahia e wa Abrepo Junction Angel FM abrusayantam no ni nchemu pe etimi sroma nyu hu mfirim so ani gi lotto dwumadie hu nko ade a koho ebi kura fe na adwuna ba se opese otu sa na mo no misro nchemu bi atra we so no na watumi afra Mr. Noah na nkasa e was 0244 085085 0244 085085 and 0244 093654 0244 093654 Great Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions Mr. Yadie bia hinta ni paduam fitri nyi sukosi mo were so obi dia koye mo jam haw obi dia wo honam nani obi dia wo nompem wa kram fidia wodo aba se yadie bia hinta Great Phyto Clinic and Medical Diagnostic Solutions bowura ho sisi yadie adwane sanso na yadie awodo nyina chese ontime mfafuo no awo ba menu aba yade awo osrew Mr. enya ofort efi na abo awodie nim uko Great Phyto Clinic yabeboawo mititiawa na afei wanyu ayasa etie nyina ye mohwi ma moyare so amsrawo bohwi ne ko Great Phyto Clinic yebetimi aboawo Abrepo highways ye ben enkane odate fie ho etremu bia traways no no afre 0244 878431 0244 878431 and 0206 968694 0206 968694 Agasi mama kasa mi wi na ade odi na atwaso pakum omodi asedaka Ghana memma nyina mode pakum asedaka so anu bi danko a wankasa obaji atumisa mpampa na sedade ode bema no pakum memma nyina twa eya adure pruse etimi ni aba manya bi no no wati na enu akagiramu basa obema no egina so yire nchei ensuo 34 bucket na maso umpewe na apede ben oyire mu akuti anwom da
ni nyina ne so ho keka wo mpam e wo soro eye pakum ene wo sie nyina ye de aseda no e ma no etimesre sie nyina yenko alaba ni besopuo no ye ne sika efie no ene die anhwe ente sa afre pakum panimfo 0248 885 050 0248 885 050 akwasi onim de ho ne se abusua nyina ne Ghana mai adofo nyina nche no so se nana bodi dura friend se nana bi mi ame papa owo me enkane assemblyman ewo adade krum eni abusua nyina eto onsa de afre adofo nyina se momra meboyen na me nana eye oba panyi agata eje bodi na dura friends abena mansa onya ne ba bi koye na fidanie nti yedi na finsha na nyame ya adoma bosumi ya ewumi ya ne de toso aduo no Friday 20th November ye bekwa de enhwiren flowers akugu ye maame ne nana enna so wa kese na ne memne da eso 21st November 2020 ya November ya no na abusia tenase wa kese na nyame ya adoma ne kwasiada 22nd November ewo Methodist asori dem no ewo adade krom no ho ana busie nyina betena se na afei yakọ akọda onyankopon ase nti na bi me papa ana bodi adora friends na bi amafo nim ne dada brokrom baby na obi ano ye kire se onchichi nre woni abusie nyina to nsafra abusie ase momra mebo madofo se mbekan no na ye ntutu ye nana ene ye maame ne finsha dai yenyama ne nyefe agwasi uba no nsa no mofu insa ye wonsa pa ensa wonu ma na wosia ye de gugu amanfo ka botu ni bia emu bon uya no aka chose yawe nam anu mofu insa no nsa pa eye Charlie Jinjaliko ensa no ye sanu na ne ebetu mi bube ebetu ebetu o pese ma neka oba na bo nsa no ka se atu ana ebetu a eye Charlie Jinjaliko nyabi nanom ebasa wankasa obeji atum se wanum nsapa na enigisem ne se eye habama eni nubra ni nuahini eni edi akakaduro afra na anuma yes ohun sisi ohun so ma hangover bia ade beti no afu ahye misro Charlie Jinjaliko ebetu nyabi nanom ndoso promise obohwi ne ko eye ahensan Jinyase Ramzia na hinso wode udu kote ene de bia kompotem abisa na hinso ye ben Jinyase Ramzia misra ni doso po na abenya no Charlie Jinjaliko ebetu tebi nonom na mamemfa yenka bosem we se ntwam wona ote yi paso ne aduana abusu apanyi opoku ntiamwa wono wo enche nana apia kusi wono wakase container na bodi AK na nabi wono obokrum kumase jebi owusu ansa businessman won cry emabe ne yapoku kumase afiaphobi kumase balance hotel Reverend Gregory Jima kumase Reverend Paul Entry kumase yes of mame owusu adade krum Elizabeth Echama wakase ekua esibu ayonso anowo nana keja entry kumase woni abusua enkaye mema nua mema ene ema nyina akabom na afa aduana abusua wo wo nyina akade abom wo se emfa ento adofo ne jamfo nyina enim sen wo maame wade nyina oba panyi Alice ama nonkwa daya wan sorry na abusia chese kane na chese okay me chief driver eno no oba panyi Alice ama nonkwa former KM chief driver okay na onya mfihia no oha ene enum said the actual to menu na meka no cause oba panyi Alice ama nonkwa former KM chief driver okay said the tie eno no na busia se nyame ya adoma memene da ebei ene se 21st meme ene echina na wotwe wode no ebeto empem busia se wo mo ebeye na yie ewo kru adwafo
ɛyɛ wɔn baabi a wɔyɛ amanfoɔ ayie no anɔpa du baako ekusɛ nonsia ɛbɛbɔ na ɔbɛkɔ ne naaseɛ som ɛyɛ ne kwasiada 22nd November ɛwɔ Better Oasis of Love Church ɛno wɔ wakase na abusia kyerɛ sɛ ne kwasiada so Sunday 22nd November wɔn ɛbɛkɔ akwakɔ ne naaseɛ som wɔ kuro adwafo ɛwɔ wɔn baabi ɔyɛ wɔn ayie no a nwumrɛ efiri dumienu awiabrem kusi nwumrɛ no nsia na wɔkyerɛ sɛ wɔsrɛ mu ada sɛ de covid na bare nto obi ɛba covid ho hyɛ no momfa ɛnto mutrim na obia ɛnhyɛ ɛyɛ nose mask sɛ de bɛboa na covid no ɛntrɛtrɛ ɛwɔ manfoɔ ɛnso ɛso momra ɛmɛboa wɔn na kyerɛ sɛ na bi wɔne na busua ɛnyina ɛto nsa ɛde frɛm sɛ mɛboa wɔn na wɔn toto maame wɔn de hyɛ wɔn ade nyina ɔba panyi Alice ama no nkwa na chi krakra Nhyira 104.5 Utie Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM Jumadi atwagu atenaye Ewiase Mu Nsem ensem a ehu huhu mu nsem nyina ne headquarters eni fidua mu meni aba misan mu akwaba yeja na mibisa ko Facebook obi kura bisa se na ohawi watimi ade akọ hospital Pepa try medical hospital but omutwa me scan ema me drew but scan mu no omusinti problem bi eni ho a ewo mawude mu a esi kwan se me chima no ent member but omu ma me edru se me kwa na me nkono but manu me edru no so still me sanu bibi dru so still me tie bi wo radio so a me tun ho na amokoto me numa me nya me hu hwe Esio kwabna suje ponko konfo ye bi haji asala mamu akwaba mami memu akwaba de na wisi ahwo fe de one honka obi twabo me ahye no aja we de miemisa den na bosom e ma do so ofie na wo hwemu ayi ba ko awa no de na beba se wonyi asomasi ana obentene na de me won sa abosom no ete sa sorry egum bebre abosom no obi e bebre te sa sorry abe so na obi shiawa na so pe honhom otimi ware na me de ga me busa no wakọ hospital ko so mfia du de se bosom no me fa ne se ko wodi na nipa san ko onwo baako timi busa no tamwa na ade na oda na wo ya na me patron enti yanhwe ho baabi so yanhwe ho baabi fi se ade no ne da eno wo baako na no achi no kra no mfia du dia so akọ hospital dia na so akọ emu na ya nya problem bi ade na na de be fa eno akompa we bi abe me patron so akompa na nan mo so akọ patron de bi but me call Herbal medicine bi oye no na ase o say owo na edimachi wo ai ofre ye busu na no do ye nuro no o boso kakra ye dem o okay me de me nim na so wo di wachi na owo no wanku no adu ye ni are no wanku wo no na ade be wo ho a ye hwe yetiwe sebio sene na ye no mo na me ka ma wo mo na me ka me na no mo me ka ne se obi abeba na num but de manyina dre me se me ana bia me se me force atwa so is a men fa wo nya hwe bi enti na sa de a na kire se bia ne fiefo e ka na ya na mpempi wo de nema bebre e sha abosom no ya na me menyi ni o ana na me de abosom afami no aye me yi abosom mo gu nema bebre o ti se nipa asori bi wa ba kwa wonya afa hodi ba bi oso akwa utimi se o nyame asi abelwo sa na abosom ne tie bosom bo obedi wachi omoa obi ozo odi wachi so oboa etina na sa na waka dia we de me kire do ma obia tibi se eye ya na mo de asedaba nti meka
Nana metemekeka. Oh, me come obi owo problem ya na de. Me am ichebi. Onko pe 20. Obi owo de problem. Onchima. Obi owo nchima. Omunisa. Omunisa. Onko pe 20 ne ntrene na. No pe jama. Jama 20 kwase bo afo ampa wo yiwa dro akwasi de kwaya adwuma da bi wo se beti avo beti na wuche obi na memi nyobu akwasi nyama akwasi tete nya pe na obekọ akobie akwasi bu afo e ba center bia mesro ya wa yire ho twatwa se jama 20 jama onyono minim ni nyina aja ka haban mienu etwato na memodi wan ka de ase ne wo mo wo che mo anchom na akwasi twatwa ye odi ko bia ba center sa Who's the Biada? I'm into your hand. Messi 20 ne nintrin. Jama. No for Jama. Pampan. No for you know. No for you know. Jena de diji koko tatan. A born to say Jena han. So was Adria. Ne hen entrantano. Omo bonka ho. Yanya nan yo. Na wafa koko a mo. Onfanka ho. No horo ho kra. On ho inye no ho yi to wi onfa ngo da asem na wonnoa no ade ode beto so ayanka twade wontwa half onfa ne efu no twade half pe no onfa no amane mram no no ni eba no aba ha be di adanse wate osu ai afa baby a wono benya bi patcho menim sai do ofre me wo ampame me nchado ye ni bia o wo abakọ akobubu aso no a ebe huru ebe etese nkuruma enye yie kura okay ene te sade omra na ochame bra me ochame ye busy fe na me ko family ema na omra onnom wo de ya ma no kura 2 weeks mo se na ya sene be ye ni ya te se de obi a wo ba ya ma no wo se afo ja ha wo ya la ye mfi no ate akwasi be de esio mi tie o kasa na onma na onnom be ba eba ono ametra fidie so na onye esio ne yenkanka ho se enye sunsun mu ade na ye wonsa na wo mu akwade a se wano se bosom ana be me chese se wo ye bosom no kra no wo ba e be na problem bi also akọ hospital wa hu wo de me anama che ni free it is a year wo de me nche bi da wo de na de ma che na ono anom obo se no funu ayire na ya asene ye ne ya sa da kra na dubia na asane aba ana de me de acho akwase bo afo me fa ma wu na mo be hwe bibi ade no se ebetwe aye mienu ebu ho a eyo osa itimi twa wawo ade ntia wo huhumu na na huhumu na se huhumu na de na enye yize sao se huhumu no beda huhum bi no ada no wasa wo huhum okay so pesa o kire se na ebu ha me de na me fi say da ye boni bi okay na se bi ye na no nam hwe de me kan se obu ai eno akwo asuo ba na e bia na aba na anayi nso bi eni ho wo ne ba obi betra radio so a ena abekwa akwo asuo ba na tro bibie ni wa kyeresa e bia no awode na nsuo na ba ne na ankoto yi na bia nsuboni bia gu no so a na wa akra na akoye gigiri ne ye me nana no medru ayi akwasidani adom ba wo sa akra na nantu awon me kwa me nana bia mo nyina no atoko komre so jana na wo mo a kama eti ma me bia na ba ye bi na eya wo eti panu aduro sanso so fin se wontimi dia kotokotokro na se ano fa betwiri mi nsuo ba ifo bi oye bia nsuo no enkoche no pesa dia me de metimi a achiro kakra so na mo do na mo de nsam ba monto aso ntie na afi na akofre ni pakra na ye bi me de masma brown me pesa bi mo atie wo de asem ba gira so na je adoma de na bra no ya damase na wo be ya de na afi na be gira we na ya asem bi eti na kakra me kan se hwe ewiase ewiase etesa de eche na de sa ne de so bia mitimi nyina nka se obi ne obi na ewo ho na ofa wa se bebre de wo nsam ne ba e da kra che be ma ono otie
it is sister as ma wo kan yi asade na di na chi saa na ebetimi abase ni padua ebia ne fie ubu ana open no sunsum no ye bai fotimi ne da ende ya de wo ene o si ano kwan ano no so wo yi no no de umbu ano de ebi bia betimi abase yare na scan no sakotwa bi ba bi wo de wan kwa bia mu kra sa aduro na amachiro no kono ano ebeba eba no abedamase aha nke ebeje die ezio wa fo gebeje die ya da so ni asio kwabna sije ponko konfo ye bi na tifia ansa no obekọ no obeje ne number no nemom akwasi bu afo na mi wie yo ba cho mi tio ya me ya do akwasi ara to anusi no ha Queen's Park na emra aba ne se mi hia kora wonya 80 oma ho hotel nene agona samai obi akwa wonya 80 hia no ho kwasi ada ye bo adim na asemra ne sese akwa wonya 18 years remember oba ho no so ayempe se ahudie brabon bia ba ni je sabi mamenchim empenifo ba ho mamenchim na mamenchim na ya no no bia ba bi wontimi nka Queen's Park Hotel ye ni wo ye bonnwom kwara mabunu no ba ho ba je o mani but ye mie Queen's Park Hotel se ye de ma amani pesua braboni oba Queen's Park Hotel at least so you're more than 18 years from 18 going ana sabi ye nsi obi kwa se mo onum cigarette Ghana mrentia but ade Ghana mrentia oba ho no ma mesro comport hu ye yempe edubone bia ho men ko fa wi sem ne saa ne manuru bone no yempe no ho no oba ho no ma transidi sana wo saw unsom na wo dware o enwom na wo batu de opeso ye bia wo betima ye but ade e be ye kikikiki ede esebe o how beba no you free we no menu bone bia no manfa ma ho no 18 years and above wo betima ba Queen's Park Hotel konfo ye BPR me dase asam no ne bram ho no akwasi utumu nchine sei ababa mfinhia duni omuni nsada me nana kasa on but me problem ye on say yetia bibimam ntida bia na me kasa binum nim se bia me de me nso me mpe me njisunsun se me jisunsun se mdi me jisunsun di utie nua ba nsem bia wo kan fa ba bi no ete wo se bibi koso efie den efie nya betesa bibi koso utim se niema ha no because beda na abu se owo edi wachi ona baabi a ono wo ne nam oda no obia owo bia to ahye no so o ye de no okeka no yes oda no wo se owo okeka no kano tidabia na chidompe ne ya enti niema bi wo no ma megidi onso obi wo wa kasa utim se obi wo kasa utim we yare na ha no bi so utim se spiritual nye no honam ne moja na nya Bible kraka de atumidie tumi wo honom a wo mo ye ne o matena na Nyankopon kra no bonsam kra no wan pese ne betena wasoro ho oto no ba asase so no ofro kɔ no akɔtena asase for black for before no mo kɔtena so da no wo aka ode enye so nti owo bi owo ne da o chechire no no ne apamre ananka waso ana oso owo no so hunu enye owo ba ko se particular owo bi na da bi ohunu ohu owo different premre ba na nkete ba chirebene ba ene na ayi onini owo different ohu omo e che se sunsum sem bi ko so ntimi se do kan no se bi wiase papa anya buya bo na nyawe eja man so ne kana se bi wo se be o hwe wade onyansam no wo hu ahwe ni jimimu akwasi se so hwe wade ayira na hwe ni nyansam o to bo ase o bisuafo mesre made ayire o made ayire obi amfi wo ahyada madako bomfu da fa tekan no atwe kotokuru ana o hwe ni nyansam no anya wo anya hwe ne se be jimimu kwase asem mu no so obi beka no kra kasa ampam na mfai ye gira fi de kaka so bi kira ne se ebi afa ha oi ena de asori aba na o kira so nko boso no ne asori na ye de o me na ni na asem ne ye mienu mi ji asori di nyame wo ho tumi wo mi jiri nyina di Nyankopon nim se saa ne ma ni nyina wo nyame kro bo na de onim nyame ne bo saa ne ma ni nyina
nyame ne boss ani man nyina nti me de messem nua ba no wo hwe ne nyansam ne wo hu ahwe ne jimim ababa kama oti wonu mu sebi 31 years 30 something years akwase makasem bi wonim tamu akom ne ka me no ana sana me kuma ka so DSP na ode me ba he eto ode mba ye na kire wa hu me biem do ba ansa me wasama fe me ko sofo bi ho a o se ade bi du akinti me be che na ma sana ka kire mi o na akwahye nsuo me ankwa dwaye korba mu ko ba jotu weti kama pana nusu na dia na ya me ne nya bi ne nsam o keka no tuwana mko bonsu ni tugu ye so adela na abeche no yade bi mba de ni free me so asme beche no me ankwa dwae nko odba mu rough so hu wadi ahaya o ye enti akwasi wanu si no enti de ye meka nyina ne se ye nua ba no bibi ha no enya honam ade bibi ha no 10 years de minim ni se ko ba kura de hwe obi betra betra ha be kana sam e bia na be ye bi ono wani wo ya sure eso be kwa bia na akofa e so so ni ani dia na awowo no ani akire be ne saudi a me dia me dia mu se ene pe be bi fa ina me de me ka na ko se ka akotwire nsuo eno ana me ka kire eno na me ka ne se me mu ana sa wakasa na bua me na fa me kwa dia ana meboa no hwe wo kire bi obaka sa me kra no minim asofo ana minim nyame ti so no ai etre na ni pemu dia o de me yama no asio enti akwasi mi so anu si no enti de me ka nyina ne krakra nyina ne se me nua ba no se be wo baba wo ti wonu se be onye fon sa ne ba wo ti okra wo nya ekra ne bi obetima nya be 8 9 10 years 12 years oko mfiedu oko mfiedu na sabi jese wo akora we tie wie no wonya ne menses da ha adwene nyankopon nim nyansa ana wo ye bitu maamu se bosum bi edu a enema bi wo maamu a enye sebesene ko ni nyina ti ababa wo dem ana won se bonsam so nye saade na emba no bonsam so de ye na de je nyame so mpen na bonsam so pe no de aye ne niam nti me nua ba no mesre no se na ye bi so a kire ne no bi na duro no kire me na ya mekote eduro na ye bi kire no se ha ban me na mekote nti wonu me amehye amano na me se me fie mehye me ametiti sa ha ban nyina hye no abeji ne fie na me hye de konkoje ne agwasi be hye na momo hye a so maji ne fie Herbal Center ekura asene ne yade dwumadie edi ontoa sabrei ebia ye honam ya asisi yade wankaso ho tutuo ba ayesa sabro mesrawo eye paroni balm na mekanfo ede amaw nya bi ne fasrasra ebasa akakakra na edidi usinim ama oseno emu a wote ya no afunu ahunu kutu eba afiafia na bosome eye paroni balm na mekanfo de amaw honam ya nyina sie betu ni nyina ye paroni balm nemum Herbal ointment enso wodwaso yesanum na ne the magic ointment ni nyina ne se ebo adwuma pa se ye odepu candidiasis ana se oba wotinka bone wo ahemfie ho ebasa Herbal ointment ena wo se wonya afei hunamani utimi se nsansa ama hunamani ayeresra Herbal ointment odi sasa hunanani betoso amana kasa empompo nyina edwane sanso na nantemu apoppo nyina apropro nyina sibetu enso anini nso abedie ni nyina Herbal ointment ni do so puo no na akwohwe Herbal Center penimfo e wogiso abankru ye ne nad village edi animhwe sanso so ene nkyeremu bi atawesu no ubetimi afro mu 0243 035 898 0243 8035 898 0243 035 Mastercard Foundation almost say the omo kanyina ne say covid yade ne da so ho etinchechrewe eye Mastercard Foundation eni Nhyira FM na aka bom de nchechrewe ba sap misra brano no ohoro nsa no sanitize onsa afi no asho nose mask basa social distancing enya adwuma yade ne da so ho ewiase afana nyina ma bi kura de afi na ebo nyenye
ebi da so lockdown mu Ghana nyame de ho afofie mesɛ yentra asomdwie mu it Mastercard Foundation any FM say menyu asotre sɛ COVID-19 yade no ɛda so ɛwɔ hɔ agbave Herbal Hospital na me do aduru mesraw yade nyina ɛno so headquarters no ukoduru a ubegya yare no wɔ hɔ ni nyina ne sɛ wadu agbave Herbal Hospital yade mfidie abrane mfidie mu akunni ɛna edi dwuma ɛwɔ hɔ ne ba sɛ ukoduru anu mu a ho ankasa yade biada sɛ wo modwam sɛ wo numpem sɛ wo honam ani ni nyina sɛ etu ɛdi amaw eti mesrɛ sɛ ye mohwi ne nkɔhwɛ agbave Herbal Hospital ɛkyira kwan ɛwɔ kwamo ye ne kwamo hyan mfie no ɛna edi anim hwɛ saa nso na nkran so no ye osotium last stop na ani gisɛm ne sɛ agbave Herbal Hospital yɛde mfinhyia mienu o sɛ ye hule ni nyina ne sɛ yɛnkɔ ye free screening free help screening na free consultation ana wankasa lab test ahodo na apɛ sɛ ɔyɛ wow 7 predas awdun so ne mfamfa mfidie ni nyina untu eska bia malaria screening na blood pressure be tested am free prostate nyina no ye nhwemu wɔ nipadua no de ma wa untu esika bia ni nyina ne sɛ agbave Hospital ɔmɔdi mfinhyia mienu etremu bia no afrɛ agbave Herbal Hospital penim for 0550 677681 0550 677681 afei Lawson Herbal Clinic Dr. Lawson ene de omano onne de law care mixture abedwa so se emetu nam yade nyina ase se syphilis gonorrhea ode poor candidiasis and sebuomu nyina law care mixture ene waso nya nonom ne basa wankasa obeji atum se de enam yade bia no to nkwanta mapai obantumi mfafuro besiesie oyafununum umpewe na apede ben mini aba ma nya law care mixture no ma ema wankasa ohunsuo no ejina brane etese banku na afam oba na fu abortion kura wa ya emma yento nchia law care mixture delay man capsules enso ba mu adili asa won keka won pam no e wo soro sisi yade nyina asie betu sanso na ebesiesie wankasa onkwamwa no na afei etimi ahye oba ne nyinsen umpewe na apede be delay man capsules Lawson Herbal mixture so odwa so a eno so na ya nyina etu ase malaria afei sebuomu nyina menuaba nonum bi Lawson Herbal mixture na afei onsusu agina brane mesro ya hwehwe Lawson Herbal Clinic mpanim for e wa buakwa kena ya ni prostate no ene ben ho pa ejiremu bia trawe so no afre Dr. Lawson ankasa 0242 133 577 0242 133 577 eja manso ogoro asem ni bram ho obete ne nka nemom charistic ventures ne nka nche so mo ane de Zahara mixture Zahara G capsules abedwa so misrawo nyabi nanonom we abane ne kanta nomnum yedu nyina bom ebasa nam yade nyina situ say ode poor candidiasis gonorrhea syphilis and stomach us ani nyina asebetu ebra wo kan Zahara mixture and Zahara G capsules abom Mr. Oba wo tenka boni wa himfio esuboni gugu be ma wuyi be ma to nsema honya akono adentia enwu atutu akurakuro nsansa na agugu ho ebasa wo brement and the supplement ebasa aduma no enye de ni nyina ne se wo kra no uye nyina no utinisuo Mr. O Zahara mixture Zahara G capsules nemom oyiri bebo awura ne trank mako yintoma apasuo nsimo mpamwe no de aba be pepo anim nisuo wo mpaso a na ne ewunya Zahara man capsules untianka ne aka untia school fees o ma akọ ma kra so oba ne be ni nyina sam wadi di peche ni nyina ye Zahara man capsules charistic ventures mpanim for 0246 348334 0246 348334 eja manso ogoro asam no ne bram ho no wo faasi efinsha maako edunie omu ne nsada ne die nyagopo abode se umu ne nsa no se emfa ya de bia ma o yare ke ba so ne be madan no so mentishe onte de umu se bia na o onte de no bia adwendwen na ode kompaso no ebetama se bia wanted so se o da wo ne da ho nyina na wo ni sa no wadwene ni so etoso bi un se bible ka so bi kra onogu ni sa enfidum yenu mugya tu ni sa enfidum yenu so bible pacha ode yamia wa ode bo angu nsa o
enti ne kese akota ase ho na se igina wuyam very good so ade na akota wase ana se igina wuyam enti se basa na ese mfa se oba waka se oto wonya mfie okọ mfie edui mfie nkrum ne migiro ho na menti ase so o mfie ungu o de se no dwane ma hefu because I go mo de mungo mo nsa no o yoba na unya fi ungu sa e okọ fichiri umme wo mo nti capital no dwane de ama wo mo na de ba kwa hadwen kakra ne se ade na asa ye wo awu ungu nsa no o se ede yare ba de ba ma twahwe mo no subru mani subre me pa mo twahwe me twahwe but me pese me twahwe o be so twahwe emi aba be twahwe because if refro so be twahwe se o be so twahwe ni pa so onyimo obanyimo kura god obanyimo kura se mo onipa mu ungunsa etu ni ba ma fisia so onyimo patcho de ifuro onyimo oju kono na so ko Oisuro. Oisuro. I don't know about your mind. And it's no damn on ye. The decay, what's the more kind said Diana, Diana, also now, or who want to say, Patcho. Or about order. I know one now, and what about order? What about no one? Or no one, or cow. But one no one. Don't know that, don't know that's moon him. Debbie. Debbie. Obaso da ibeno no da enna sa sunsumu na ne honam de na ewode daedi ni ode pa friend sadi we say edinya obi abaso da yepa ne obi nu ta no da wonta hunu esaya de esaya djuma ebi kwa na obi ti promise o eti botugu maybe na ya bua spiritus maybe I will be a mama mo adwo for no kano spiritual attachment na bua o spiritual attachment isa ho mbisa ne se diwa chicha edunya na we die ne se sa de tie dia ne ke se di wura bibi ne hwewo okọ hospital okọ doctor so hunu bibia we na ne ka ho asem udi agura uba no doctor de betini oba ohunu bibia wo but di pantu yare na bosome okonfio du na untimi ntimai kwambia ese wo pe aduro no doctor bitimi bua wo ko sabia ko sabia no untwabra ana wakwa emari ya ayi mo ye ni bia ese won hwan a mungo ni bia from wakwa bi untwabra eti sade we so to bia untwabra na egbe afi mako edu na uwa sa hawo ni dia ana ese bua wo omu ye no omu ye odi ayi no omu twa patcho de omu twa wana wo ade eti wo na wo se o ka wo no ade e che wo yan so se me no so me mu ye dudu me yare me hu fa me ke papa bi wa insa ha wo so da na wo wa kare nan o tene e tware na mienu o dam te si yi o chan sai o so da na wo wa kare nan o tene na eyi emoja egu ni paso e po da so a o bia ni dem ho o wa kare nan e tware na mienu medina ba mrebi o wa iti ma media ni empe bibi ni fam mo ano se susumo de empe be ma no tie no o do no tie David isi wo jao onja me de ba o sinti otumi sum da ye na ese be ma no jao nkrofo bebre ebe me si be ma no me ni be ma so me ko be jao ese be ma ni jao ebe tini warning very good be ma no opane kwa epere dia na dia onyao tini warning wajuma be say ya ogoro nyina so ne sen se susum anu awari wobi next one ne emuvu
na be man na nya na ni adwuma ho ayi bi wa kira wudi go be se wo wudi go be ku be se adwuma ejama so na ne won ka bi man se wo program se wonya ano yabi eti uji se wo na ba ekota me na afro mu o mo na okoto o ba okoto afro wo banya bibi no ko ja ne se ye phone ne kan se ase o yama bonya ba otrim o se o nyabotire o mo me kan je keke ma me ko adusi me misa se be manager na o ka fa na oh anu je se hwe mistake mo ko mo ye be makofo ba pe wo be manya ka kiro ba so pe ne pe ade na adwuma ho na se mamiska amgesi anyi no wo ba to ye adwuma na mo wo de be ma ne ba fa wo no wo de bonus ano de ma e ti se be ma ne so ba ko fa no na wo se o wo ha wo se bibi sa atachira jano man na ne ho tono o ka sa me no nya adwuma anyi wo de se wo di de atira wo di atira wo de gom so be kun to so oba se adwuma se adwuma sayia masa oba be chao eti bemma no de wo de oba ne ho na wo de sa susu se ginachi bus afi evedu wontima wo mu se wakata se susu se ginachi o wasa kan na te ho ogorobo ko de na te ho jama so ase na bibo emu na ho dabi una be papa de ko heaven enyo na oba papa ade akọ heaven ogoro ejamanso unim ogoro nyabotire assembly anu afan wake up nyabotire nyabotire nemom Donima Steel Complex. Oh, Kobo dance. Oh, even Atabimpe. Now, Chimwaya, the many police station. At to pick up brand new. I'm Sabapano, make kind of crack them. Donima, it's in the Juma Coson. When you're new moon, a pedophonia. Okay. Save Ono, so we need Sika. Some is a midday missing a chest on the mommy. Okay. So, for Como be a Wasika of a man chancing on the board dance. A festival. Nemo Donima Steel Complex, Nam Duadu. What's if you're a castle bonquadia, a Donima Steel Complex, and I'm Dobako. Was yes, for some bar, not just one fan wake up. What a dish about. Or the dish about Donima, as for that wife, a good one, one shop. Okay. Uja say the so ba wife one opera one be nemo maso wesi fie akaso bonko a Donima Steel Complex in Penninfo and I was ofre wo so chance bia betimi abodin bion be ma bi say Eurotas IBR governors pre-coated tropical roof fishes ni nyina no Donima Steel Complex and adwa nyina ho etibohwe ne kwa asafo IF Junction na watimi anya Donima Steel Complex in Penninfo na wo ne wo abo enkomo 0244126625 any number 0244126625 afei ni bohwi nam do atukwan akwantuo Herbal Center mesraw yade bia intanipadua nim say stomach ulcer waje atum se nipadua no sade age nipadua na boso wode na ye chese wanum atontimi ntibi ni ensabuo mu haw oba bibi ni nam typhoid ena ebo nkaye timisraw akwantuo Herbal Mr ena wose wononom we akwantuo Herbal Center mun san wadru akwantuo Herbal Mr so enam yade bia da say white ode poor candidiasis gonorrhea syphilis ni nyina no akwantuo Herbal Mr na etu ase e di amount akwantuo Herbal Mr said ye ko no eyi ne ho no koko mankani be ma ne ma echepad da bia wakwa jana so be ma ne moja pramu akwantuo Herbal Mr ena wo se wononom e ba sa nem ha bia obema wankasa watenka no e ben bebre yare sa so ne kodi akire bebre a eno so yare ahotutuo nyina no akwantuo Herbal Mr nya bi no nom labor run about asafo ena abehu akwantuo Herbal Clinic bohwi ne ko na wonsoso omuntumi emwa House of Fire and Anointing Ministry ena me duadru mesraw wananti ache wonum no kwabra no di nyogu nsem aso de ko supply ahoto de ahoto nso nya bi ayesunsu mu asem menya ba idie e wo se wonu ankasa otumi chini pa konfo ye bi so beboa e wo gidi e wa ko se de o ka no lemum House of Fire and Anointing on so way kai awie mre nkwanse na beta ne yem se abru
etimi so koduru anu mu a wo hwe anim ni so wa so nkom bomba fu a etimi srawo we ye prophet Elijah Opoku misrawo Mamponten Fade Mamponten School Junction otini Fade Mamponten School Junction hono na kɔ hwɛ sɔfo prophet Elijah Opoku misrawo ne ɔyɛ ahodo ne gumbi ne semene bi ɔde bɛma no ɛba sa ahobɔne kura suro etimesre bohwi na kɔ House of Fire and Anointing Ministry na kɔ jo ayare hwɛ ekyiremu bi etrawe so no afrɛ prophet Elijah Opoku na nkasa 0550 073-395 0550 073-395 and 0240-967756 0240-967757 na watumi enya prophet na wone no abo enkomo ewo ho mi bohwi na makodi nkomo kuma bi na ansana mekono ukure nyame anim na na je bema na mene nana ya bi enwie bra wokwi therefore mesum waburu no kure ni nyame anim wo ma akom ya akono akomfo no hia bia wo mo nje kura na ya bibia ho na mumu de ye bo atena yo se de wasiesi wa penti wo ohun enne se de nana dwumadie wo ankasa wa appearance no eye marketing kese pa eti wadawo ma wokwi wakira kwan na afi wo kono de odije atiefo dwumadie atimi di nyina no bone tofa to atiefo anim na onza me dia me ba na me be hia ya no mu a me dia me sori ya na me ko ya fe na me ka cho se bra me ho ene me dia wa dwene so be ba no aba me ma me tran kan jo se me ko ma jo na ya ha ye gini pani bia aseda kra na mo me da ye so ati ase ntimi do be ba no aba o ma me mfro me dia me nya so fo mu bia bra na me ma ho anwa no me dia wi ma fa mba Obaba abra wo ma so so a wa asem do wodi wachi obaba abra wo ma me friend say bra ho cause kra ye mamu a wo matwi awe ma ye na eno kra se ya se da sa aboye akwaya na ni pro ya asua da mo sa na yade yi ababa we ya wo fe so ya so bi di na ti say ya de ne ba ha me ye ma no good morning kra bo me nti na de adwuma na ye ku yanim obaba abra madwa me mentem ko form ko na me komani It's in my number is 0243 13 45 35 0243 13 45 35 remember great as that's na minimisa fi that na kono fresh ya onu be book appointment na wetumi na kodie sha mesre o aguna saman onye tisi kuro na bontin Usi juso aso kwa figiase. Udro figiase pa aso kwa aguna. Udru aguna. Ufi nkra na ebe si juso. Si juso figiase. Okay. Udro figiase aso kwa aguna. Okay. No bedru ono mi hotel kase wo kwa no. After I name Queen's Park. Udro wo sane kakra bi am sandboard ewo nifa. Okay. Me picture boss kakra. Ufa ekwan kakra bi awa betu fikisi. Piao. Show kwa bless you si nipa nyanto ndi otisi a wonhwe nipa anim. Boni nkum boni fo nso. Na mom sabre ye bohwini akọ. Grace Phytotech. Okay. Phytotech Limited. Omna di Prostate 60 abedwaso. Na edro we Paul Amantem enso abesene di kanfo. Wonam kumase ne montena ba bia be fa bia Prostate 60 ene ye bedi hu nkomo. Etimisre doctor okasa kakrobu otikam nutie obi kura pese oda no abobọ number no na de opese wo frem no wetimi nwadi nko mammo akọ aba doctor. Ya minia na nyame adom bako oba de ada roma ya beji ha katre madabo dwuma moje dia furu se ne danche se bibia bako na mini kanfa number ni ntodwa okay se opese wunya Prostate 60 a wo de 0246 99 25 22 wo de enkomo aye bedie bibia kire wadwen bia nyene nyina ne betimi aka ne ha nti wo de tie number na bibi kire wadwen a wa frɛ ni ato ebo ase akire mu kama okay 0246 99 25 22 0246 99 25 22 yo ti enkomo na yebetimi ahye ase na empempie no unia
ye wo no bebre na wo Ghana ha okay and don't bebre na manfo obo obi kura from my confused na de he kura na ye papa na me me professor ba ko ehia na wo kire me say unam na se wo ko edwa so na se enima bebre wo ho na pese wo hunu de ya de be mu atumi atwu de na ye quality quality can twi say de papa quality nti prostate do nyina prostate edamufua okay quality nti prostate enu no bebre wo sa na wato agu onum te se nchewe no na wowe prostate aye 1 capsule a day edina nkasa kasampo prostate aye 1 capsule a day ya nom ne bebre se de ya nom nuru ya wo sagu onum se nchewe agowie no dabi se aduro abejewa aye atrema aduro abejewa aye atrema nti prostate aduro no ya nwene anopa miensa wia ho ahwa dabi ede bia sa anopa na abefa no aye ba akopɛ anopa bia ba akopɛ 1 capsule a day na enkoma ya betwetwe ani nyina aye prostate disorders okay say prostate enlargement say ede na de ba okay na sunsuanso ni be so ne san na kwa be nso na prostate form nanka me kura mpese hu de ne kura ne prostate nansa na ye ka say enlarge a ensan very good prostate no ye ade bi nyankopɔ bɔ ma mema say yemfa ngo na yemfa ngo ni nyina no wodi wo wi a unua na nka asa na wodi awo wi no na afede na ho ade no ade ya adwuma no wunyine ko wanim na nyine ko wanim nyina na ho ade no so te na eye kase emu ye dura ye kase ni nyina no so no na etena ojunso twa no na etena so sa junso ni free junso twa ni mu besena kwa I said de nsuo tena bebi ato no choko no na nsuo ni ntimi mesene nko ti ojunso a na wa ya ase eye wo ya ojunso a na bia kam na wo kyem na fe ede o how ni yaw bebre abre ni pedua no enti prostate ni de ade nyakopɔ bɔ ma sɛ yemfa ngo ye nsuo bi de ka enkwam wo nsuo no ho am ye de wo na ode wuwi a na fe akade bio nti prostate disorders no say an enlargement no say wunyini a wokɔ anim na prostate no yɛkɛse no na yɛkɛse na fe aginsamu na doctor even ni say then this prostate enlargement ne ba wunya ade ba ko pɛ de papa yɛnyini enyini o na che say possibility say panyin bi benya prostate aya high okay ubetimi aka say wunyini ubanyini obi enyini ko wanim apart from enyini no ebi ane wa abusuam hereditary wona na bi nya bi wo papa bi nya bi wo ya bema e de na wo say won so wo ye obetina ho amana beto bambo bebo ho ban medawase enti wa abusuam a wa abusuam wo mo janim wotimi nkasa abusuam wadi me yimi hu afiri mu viro ayemu ne etwa ofun mafiri ye wo papa wo bi wo na bi wo bi busa abusuam nim hwe o say nim ya also start now ye den wo de year to year saba ya wontina ho ma ne meto ansana wanante akina hwe aduru eho aduru ana ya didiem unia adidie ya wo be ma sori okwadwane so to dem obawe nam bebre na dwane so nam ko bebre adan be ma katachie wen hahama na wi fruit eno ma hoden se nam iti mema muti manwumre mo fa nam no mama no na ye nwi vegetables okay vegetables na ma hoden eno ena ma wo sipi wo sita ye different na vegetables a se de edi intro ni mu no yakopon bon hahama na nam kro mo nwi omo wi hahama and vegetables omo nyini 500 700 years aye vegetables na doctor ye be hwe didiem yi mema we de doctor etumfo na ye hwe ni say o den na di woni pedua na ni hunam ni mu because ye kan prostate ni say obi kura nya bi woni ne yare ban say kro de ti aso fi sanete ti den na woni pedua ma be nso nya prostate say woni ye se kire yare na wo dananto na wo jonso mprenan imprensia mprenson wuntimi na somdwe na wojo so ya bia kamuninti no asa sori anajo bejo so sama de achi wo so ni achiche yare ye prostate na ebo nkaye na fe wojo so a woti yawo wochim ansa na jo so no kura pe aba ntimi influence ane yo dabi bibia to no chok ye prostate no afi wo bonsa wojo so na otadua ni mu no ya wo ya ebi kura bonsa moja kakra e wa achiri ebi nso a wi a gisa wo so ba ma no te say ringing bell ansa na junso no nyina afira no na fe kura de etwa bu kura twansu mu kura ne say
ofedie wo da nka be ma obetimi asori na nka na wo yira bo adwuma ma ofedie wo pagya kodwo to entimi kura mo ntiri se kotere bompo yine boniti aye prostate na aka no nti hwe prostate cyst kira kwai na doctor mi bisa o den na prostate cyst no dura ni padua no ma eye ya anu nti eye adwuma ho adanse na eye kese sanity anu yi ma no sei unia anu ye ni yes eye fua ni nyina ne say prostate cyst eye natural herbs yemfa chemical bi amfrem na de ma edan so no netimi ye adwuma eye se na adas ne say ya fa ba fu kwan so no ni atwetwe huode na ewo nnusu ne haban ni mu no ensuo na ewo mu no ye broni friend say concentration ti ya concentrate bi o ha to pen bi o ha wo bi mu a wo se ya yam haban na de agum haban na nnusu ni ayamo na de agum prostate cyst ntesa ya concentration ne say ya twensuo no nyina na ya crystallize ya heart awo ani akenti wo fa to pae ba ko a say de wa fa ya no to pae be enansia ninum enti na me ka kire say ahoode ya wo prostate system no se ya kasa fa ba ko pe ede ya yenim de enti ya kasa ye den fa ba ko pe ede because ano den enti say aduro bi ano wo fo mo say onom mienu ana pa mero ya menu anyumre dabi ba ko pe no ya ye efficacy test, toxicity test, LD50. Yeah, a lot of tests. I'm here who said back only enough for you to maintain the prostate. Into your syndrome, 1 capsule a day after meals. Let's just say auto to ano anadi gumuno ba room system. Ewo mu 30 to bosome. The baby for bosome sanity. Ewo mu 30 for 1 month. Hey, sanity egum 30 1 month. But so come at the Biabako 1 month. Doctor number ni beam number no. Oh, if you prostate cyst ya, what you was 0246 99 25 22 0246 99 25 22. Na umia se sorry ko confirm no chena ko hwe department yo mo hwe sa ya re ni pay gu ho a e sofa e be ma your problem. Okay. Your problem papa na ni nyina so nim say ana se nyina afi say ye bunu ya eden agu yasum ye ntia futuo ana ye ma amonfo dada ye sa na se aduro baje wa e ya atrema anya se aduro onum ne bebre na aduro je wo dabi prostate cyst there we stand for quality into 1 capsule a day. Doctor ye be kona ye misa hini benya prostate cyst ato obi to ba ko obi so puatu medawase so wo kuma se ha wo potam ha ba bia ya so ye e wo pampa so wo ba ye nya abotre hwehwem ye investigation hwehwe prostate ni mu ma kama na esese ye ma prostate cyst ye dibi so ama wo ho wuduru pampa so a wo ya ben children hospital na police for no ho na ye wo ho what the police for the gate the minibus as a hefa no mutwa scan no ye wo ho a prostate cyst aso ye wo ho a enti mesramo a wo de oduru pampa so a wo so ahomawei 0246 99 25 22 0246 99 25 22 now fedie say bia now the opposite of the bo ho ban kwa enyanya kese unyanya sunsun so prevention better than what kill but ho ban san yare na yeden aduru ho di onya bi no da sa aduru we sanity bronya bai wo de okos na olumaya tonam bebre dabi wo de okos olumai me de prostate cyst boso median ebrel je he wo de ade a esombo amolumai sina de bia what ahode de amolumai enti mu amutie no so oyoba wo papa wo ho wo nua bema wo ho wo fa wo ho tie anadwi na okosra no bronya ya mesrew wo kwa akura na akoto aba mesrew wo de to prostate cyst wo kwa ase olumai me besrew meto aba mesrew ti di prostate cyst na de bia fa ba ko na nya ahode na tena se mame na asem kire me so me bebusaw wo pe bia ukọ umromu a misty Herbal wo ho yenua misty dodo a opebi obetu ama wo fi misty happy dank enso wo ho happy dank so do a opebi a Dani Herbal uncle Dani dodo a opebi a Dani de bema wo na afia wo call race course opposite ho a Civic ni Angelus omu nyina e wo ho dodo a opebi a omo de bema wo call Kewa Fredman's Herbal Fredman's Pharmacy Lancer Chemist Dr. Mensa ono so ton prostate cyst na afia de wuduru adumu a Bandi Chemist enso e wo ho bandi dodo a pebia de ko bandi ho na afei de blessed required ono so okay wo ha blessed required ma me no wo ye pa dodo bia de be ma ho
na afɛ deɛ wote si kɔnɔgo nso a NDC office nkyɛn hɔ a Medcourt pharmacy kɛseɛ a ɛwɔ ɛdwo so lɔlɔ main road ho kɔnɔgo pɔl na esapɔn nso a posta 60 ɛna Stellas pharmacy ɛna Dasibre pharmacy na woduru Obuasi a Smart Herbal ɔno nso ɛwɔ posta 60 baabi a wɔ bia de busa sɛ wopɛ prostate aduro no a yɛtwerɛ so aduosia 60 no prostate aduro no a yɛtwerɛ so aduosia 60 no wode pharmacy bi a wɔ bia busa na wokɔ a ɛma yɛnka nkyerɛ sɛ posta 60 no ho nti gyi wei dabi adi a mo de fi no we fi so as prostate aduro na 60 da ho no ya akokɔ sa adi 60 da ho no asa ɛyɛ blue and white yɛduro no adofo yɛdama se yɛkɔ ɛyɛ Phytotech Limited ɛna yɛkɔbɔ prostate 60 ɛho nkɔmɔ ha ɛna ɔde usi titiwa sa 7 ni ntwɛ wɔsibisi a na ma kyerɛ mo pii na utie agye asantema abɔsoɔ Nhyira 104 to the flexible 5 manim tenten so case number 2 abrantie bi timanim na nukure ni nyamianum na kosam pa Ewiase ehu de se nyame ma de pachew na otitwa so moje du mu afusane obabi anyare a na de aseda ma nyame wate me no kasai abrantie no ye ne bebe nkomo obani kase mamu akwaba yes apom te sei boko kasa memem boko ye fro sei ye frame Kasim nuhu free so sakam finso sakam ti sakam fo nyina din ba ne ebo a omunim sɛ wo ne no kasa yi ye frame Agya Kasim wo ye de adwuma ye koya udokoko ana watamelo me do bro na amomo okay ni oye kua ni na mama misa o ma meti ase mi mama de wote ase o papa mi papa de wakababi o wayire mi wayire o masai no mbasis okay sentia yebisa o sansem nyanye asento de wate ya na bi create o mnim se bosrem ka dwumade o tati mi tipa afisi wo me hese nyina mi ti sa papa mi nembre utati okay na mibisa ye din se hu ye nsore nkoda ana ye boada sa mo boada sa pa kama mboa kamemba na so ma hada memba wotisi obi kana asema na wo fa ne sen nnim se no kore de ene mamisa de ntina waba fidua mu de me di ba ha se ay mrede boko de me di ba ha se me wo membansia nkola ni na ye basa se ya timi kansa ma nkola ni mfa nkola ni na ye basa nti nkola no so afiri panini no so panini me ye bibia me kansa bia wamfa aga ni minim se bia ayeson dene skuwe wose obako skuwe me deni ko a wanko me deni ko ha wanko na wose wanko bi na me gia wano de wato so no so sa ni me gia wano tito na nsan ya so na ba kono so de wodi panini kinu na tisi ni so te se kom no ye ko ba bia wo me se nye kom ye ko ba bia wo me se nye kom kito so ono de me deni ba wono so sa na atisi ni so santi na me se me de da badama na mo ye mboa o se etisi ni so se den kom no den te se kom wo me se kom ho te na se de twini de wonna kan bi ye etisi ni so se den te se kom kasa akom kom fo ye bi wa anko obebo azuma fiwati enye kom e basa e kom ne ye unidi nti santi na me se mo yam mwa ya na me tie mo sam na me se o mansia no akom titisi wo mo so nso etisi wo mo so omo ye sen wi ni de anora kora anora no de wati hono okokan kira obi se wontwan obahunu wontwan obahunu o wo mu kikire no ye bibia oto so sen oto so 4 9 wadi mfie sen odi 9 years 9 years abofra ko ka chi obi se wontwan obahunu nti ono na ye me gyenjone kito an skora na ekuta no
was sorry no born from our honor, or can say beer. Or body and frama. Or bossy to see the woman framo tiano, no moyano. Oh, Cassim. Cassim. And frama dear Bonnie say. Say, dear. Cass or born Shrema. Said he was a cow born flamano. Let me zap up Panicrano. A crowd. A finifano. Bon Rema. Brebe. Oh, P. And I give Kura Bikura was sorry, Kram, you see one young hay and tea and hay, not Obano Kramin, Duffy, me a white man. Oh, baby. Number 3. Do what finifana some nieka. Ya was your boy, man. And maybe Sassa Brebe and your bono. Or boy, what me born a yo. You didn't call forms as well. No, a sample. I cry 1.5 years. Modana Dua, no bohrema. I don't for Ewiase Mu papa. Nemo make I was says Abre. Kwesi buafo amansan buafo wa ha sanso na prophet Elijah opoku one da House of Fire and Anointing Ministry International ano wa bini seja ono so wa ha na fei Sabre chief producer Nana Eji Bema ono so e wa ha tamuchuku ne me ba na ma be ya branch anatomy na ma no operation na ma no postmortem na ma bisa say enunti o how be pa na woni abusua no wo munam na mom bitwa me ho aba mititiawa enu achi no ye beto am so say ya malaria fever wadura ni nyadua Herbal Mr. So we are still touring. It's all about the trade and tourism fair that we are bringing you for 2020. The year has been very challenging, so sometimes it's very difficult to find your favorite, products. And so we are bringing all the shops to your doorstep, and that is happening right here in Kumasi and across the world. Today, I happen to find myself at Robert & Sons Optical, which is an amazing place. There is one thing that Ghanaians normally do, which is very wrong. We walk out there and we pick, anything anyhow, and we wear in the name of shades. Today, we are going to be educated, and I'm sure by close of the day, you will not just walk to the market and find anything under the sun, but you will get examined, and then you pick, or you'll be giving what really suits your eye. Robert & Sons, I have doctors to talk to, and so you want to join me, talk to them, and educate yourself. Why don't you just follow me? Many people take their eye health for granted, which is a very risky thing to do because your eye provides most of the information that we use for daily life. Hello, my name is Dr. Augustine Derry. I work with Robert & Sons Kumasi branch. Welcome to my consulting room. At Robert & Sons, we offer eye care that is world-class, that is standard, and that you would never regret patronizing. I see many different kinds of... You're from Ajakasim. Ajakasim. We are the Ajuma. Yeah, queer. Yeah, queer. Udokuku and our Tamilo. Me do Bruna and Momo. Okay, and you are now, Mammy Missa, oh, Mammy Tiasi. And Mammy de Tiasi. Oh, Papa, me Papa de Wakababi. Oh, I hear it. And oh, I hear it. Oh, am I saying? No, masses. Okay. Sentia Bisao, Sansemi Nania sent to Diwati. Yanni be creative, only Miss Busmuka. You are dear daddy. And me tipa, a fishy woman here saying Namitis have a permanent. Okay. Now, maybe, sir, ye did say we answer and Koda, and I have brothers. Oh, Muboadas, a Mumboa Camemba. Now, so my hada. What is will be can ask now, funny saying? Say no credit. And then my Miss Argentina or Beffidium. Dear Mediba has say, I am ready, Boko, a dear Mediba has say, my woman Bansia. Uncolani na ye basa see Timi sama uncolani mfa uncolani na ye basa nti uncolano so afiri panini so paninu me ye bibia me kansa bia wamfa
aga ne minim se bia ayeson dene school we we se obekọ school we medeni kọ a wanko medeni kọ ha wanko na we se wanko bi na megia wa no de wato so no so sa ne megia wa no tito na nsan ya so na ba kono so de wodi panin nikinu na tisi ni so tese kom no ye ko ba bia wo mse nye kom ye ko ba bia wo mse nye kom kito so ono de medeni ba ono so sa na atisi ni so santi na mse mededa badama na mo yammwa o se etisi ni so se den kom no den tisi kom wo mse kom hote ya na se de twini de wonna kan bi ye etisi ni so se den tisi kom kasa akom kom vo ye bi wa anko obebo azuma fluet enye kom e basa kom ne ye unidi nti santi na mse mo yammwa ya na metie mo samno na mse o mansia no akom titisi wo mo so nso etisi wo mo so omo ye sen wini de anora kora anora no de wati hono okokan kire obi se wantwan obahunu wantwan obahunu o wo mu kikire no ye bibia oto so sen oto so 4 9 wadi mfie sen wadi 9 years 9 years abofra ko ka kire obi se wantwan obahunu nti ono na ya me gyengyone keto no skora na ekuta no we sori na obo mframa wo hono ma obaka se bia obo de mframa obo si te si de wo mframa otie no na wo mo ye no oh Kasim na mframa de ye boni sei se kwini de kasi wo bon hwema se de usika wo bon mframa no na misa papa ne kura no akra afene fa no bon hwema breben oh pi anage kura bi kura wa sore ko kira me yirisi wan ya hweyi nti ya hweyi na oba no kura me ndafi me ye wakiman o baby na botre do wa fe ne fa na sem ne yeka ya wo si obo hwema no ena mi bisa se brebe na ye obo no obo watimi bo anajo ye de ne ko fom siso ya na wasan bo akura 1.5 years no mo da na adwo a no obo hwema adofo wiase ehu papa ne mo meka o se sabre kwesi buafo amansan buafo wa ha sanso na prophet Elijah opoku one da House of Fire and Anointing Ministry International ano wa bini seja ono so wa ha na fei sabre chief producer na eje ema ono so e wa ha tamuchuku ne meba na mabeya abranche anatomy na ma no operation na ma no postmortem na ma bisa se enu nti o how be pa na oni abusua no o munamu na mom bitwa me ho aba mititiawa enu achi no ye beto am so say ya malaria fever wadura ni nyadua Herbal Mr. Hi, opese wo ye free yade mu nyina ana ene enom kafefe capsules munu aba China nie yade ben kra ena ehawo media menom kafefe capsules enti wonso nomu bi kafefe capsules enti misisi yade ni nyina ekọ eboa ma ne siesie ma ye baby na mama ye fresh na marima de jejai monum kafefe capsules no waste pain na mobeya merima ankasa edroyi ubenya bi wa drugstore any herbal shops bia ebe wumu kai se wo ba wo ma kronufo pemfo ni akoda wenya mfinhia dumienu anum adroyi bi se kafefe ni capsules no ho a ento kafefe talala kafefe capsules FD ahwehwemu age atum se eye Hi, opese wo ye free yade mu nyina ana ene enom kafefe Efiayefa na efri Bomudune Constructions Limited Designs ya wobayegu windows pillars walls and archivo with the concrete and the window design pillar design door design wall design and arch design a check affable
Bomodwini Constructions Limited etubiji wudin na wode aye design fefefe agufie no ho. Yesaya POP ceiling papa. Yesaya compound house. Yaya swimming pool. Bomodwini Constructions Limited, they building plans and so AC that type be a upibia. Up a 1 bedroom, 2 bedrooms self-contained, 3 bedrooms, 4 bedrooms, and I say even estate in Poop, the Bessiamo. Bomodwini Constructions Limited. A bassa will do the others where you're quite young as I dim. And no, it's not my brother be pim, or yet dim about clinical. You know what we do come off for the draw papa, yeah, we drew beer, a book we are saying nothing or how far and a day for bro, yeah, more be draw, a best out ya dear or how beer and the chain. And it's yet the back on the campaign, we were a no dear and my line when you hay, may bet show you beer, yes, and your beer. So when you be, that's all she says, so you are a one man near what's all you be out to me, dear, with your to me conkind. Only says I dream, maybe dear, may where yet dear about Miss Channel. There be a mechanic, as in my dear fever dear, a dear be at a taste and pan. And it's a winner drive to me to my dear, sending me from my bone deura. Now said the massacre of when you move, and the open my dear drummer pa. A bit too my dear, I see amounts to work to me at tower. May come for ye, dear about Mr. Diamawati, ye dear about Mr. And then a drop a copa, me make of me to me doing what dance a pan. I chose a papa pan. Now, mammy, thrown up him, away, dear Osa, Unim say. Osa ya die bi edi nkrofo nyapa osa ba nkrofo bi zo amane wo masete ma brabo krane ma se dan koyi ho obi busa simple osa duro ho no ma me nkan si su dua nche se osa duro ho na se osa duro obenya osa duro papa betumi otu osa na se dia ma odi a na ye die me ba klinik na baba benya ye diem eye osa ye diem osa etu osa se di chese e bedu aze ma ngaza ugina okra bo nso ma osa duro no. And so when ye DMP mister, ye DMP mister, where pressure drew me so more pressure and fausa, pressure ya dear ma minimum yin, ye papa moment yin, a to down pressure and crown a doko baby and quasi doko, and to me so pressure and a how, or quasi pity debbie as a pressure you utifia now can, and you pressure yen and in the cool woman would be. Ah, what brought a P mister or pressure to me from cool woman breast I drew your hope, and to make a vote for Brandy, where pressure drew my pa. A two press and asima bibia so to me kon kan na me de bia me ka say be ma de wontu me trans na oba wontu me trans nka se mpamu agudie ya de obedie ene ba sa me ase ne jese ankoni yo na ne nyankopo bo de eden ne mo wo bedi mpamu agudie wie na fe me ko wi ase no e de yare be bre na be pe yare na dro na wunya de ene ne jese wanye kran so anka yo na so be trans aka so onye enye de ya obeye kokun e tin suo kra na se dro we etu ase Emma Coco ne kwa emabiu ehye ase deku kra bibia very nice padia ayi na shemu aro e dro what akoko dro aresma ma I don't know and it's ye me ba kan ke de ye ma wa de bia aresma ma emfa so papa mre wa pomten no na wo de we mpom ka sakum asoboa enti mpempe wo a wo hwe me ana wo a wo tie ye ba ye de Herbal clinic na wanka se woni ehunu ne akoso wo ha enupa ye pese ye de ma so ne be ye wo pomden sem ma pa ne betumi agya na so ti de e kan nyina na se ye diem Herbal clinic na ba e de ama wo we na chi kwan e wo ye ginya ase ye ben Salisbury hotel ho a bra na afi ne be de pomden papa o ha bia eni akiri 80 frame 0592 185 538. Alright, this one we know about eba ye diem Herbal clinic. Unim say eba sa bi do dia this one ye kwen yanka sa ye diem. Eno entina ma bra na be piem e wo ye diem Herbal clinic. Nhyira FM, Trade, Love FM, Nhyira FM, Trade and Tourism Online and Radio Fair. Etwana usoma wonom na bibidro no to na eba ofie e ma wo hu se de esitie no bibia ye no no e na mbepie no edi ni bio eye Trade Wins Plastic Limited omo wa ija kumase so udru ase ya me see etwa bia wo pe bia no obenya ama wo Trade Wins ye dwumedi ayedie ene se ye ye Odi
Odifo Elijah Nyame Sane na de aduri de ehia mo a Abranti otimani wa owuma mu makomako ensia mamu nsia na akowie se emofra ni nyina ebodam ama akowie se keto wom emfinhia ba kone fa anadwo da sumu asore tempa so bohwerema fremotia Ewiase ehu Ewiase esum tum na okana kosem no na agane nisuo obani mamsa mu akwaba yes ya kasa meme mwate aha no waba no wo ha no nyina tu betwa wate se di onya agidie we mu ka akoma to yem na mame misa penyimpa no ehya ase esen penyimpa de ehese ne de afini suku kom wakanse wakɔ suku a obatuma kanse wampa sa suku we mede ko ha wase wampa wi ti baabi wo kora no finso kasa kurumia de wo sakam na ofinso no honom na wase wo bakɔ sa tam no sa suku no wono na etu suku no baye 2012 sa tam no sa suku no gese wotu 1 million okutia okobuzum bia gese wotu 1 million sa tam so na me yare so me force we ekotua sa sikani na wasan kase wampe ho opesa kam ho a misande ne koy ahono wasan kase wampe ho ope ofinso ayin susu Arabic school awo honom obasan ko ho misan yini ko ho sto wajai mba kono susu onu de wako honom wasi wampe ho misemi de ne ko matela onu se dabi wampe tela no opetrie no wasore ko mami ho kura nde ahona wabaya na ya de ne susu asunu wezu na wakontene na wasakam ho a awoma wase wampente na sene ne bi de also wo mfinhia nkro akɔka kire obi se wontwen no ye no ho asɛm da hɔ no nti wono ne se wampe wono opɛ Arabic English ahona me de ne koye timi doda bi kura gese me dodo no pege no hemiki ansa na me de ne ko school mu ho nti mofra ne nyina wo mu ano ma yesen na ya ye dambo na mimisa ketwa ka akire ya so wo mfinhia afe ne fa no wo so obo hwema na dwuda suom afuom nyina mo do no onde obo ne hwema na obo a wote asem a wo ka no menti obo a ye se obetumi abobi amma se ya wotati wahe ne bone de kora no me na me fa ni menti mbo hwema ne hwema no wa ye pani wontimi mo akwasi ye mo hwi na fe ekodwa so na yankoto ne mamna na nim se sabre prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry so for penny or ha akwasi yanko se ba ko de wo ho Hakiba Travel and Tour Services almost to me kanabra and say bara kwantuo opese okwa jese corona na abantite na ete 220 nti wo mo chese o de bra ene ekwan bia so mbefa no waboa no mdo akọ Canada USA UK Switzerland Japan ene nkura hodo aka so shadow so say Hakiba Travel and Tours Ghana Tourism Authority for amo tumi krata wotibiri amanfo tukwan USA ne nkura aka nyina ne ama ba bi papa so ada Olympics Games baso Tokyo Japan ni nyina 2021 omo de obekọ na shadow say we 100% satisfaction and assurance in all your travel needs eno basa no a na woni Hakiba Travel and Tours mpanyifo atwen komo na ene se wo hwo machi kwan a omo Kumasi Central Mosque First Gate Asamase one number is 0244219836 0244219836 na ne Hakiba mpanyifo akasa akwasi aqua blue mineral water we aqua beverages omunsa no nsuo na nsuo no ede no kure ne nyame anim onum otum sey so anu abojusuo na nsuo no so chese muti emuda okroje etimi so ba no nsuo nko ade a aqua blue mineral water ena wo se wononom misrawo mo amuye provisions to ahodo mo amugina kwa hoto nsuo a woton as said obi ebisa bi aqua blue mineral water nya bi na wonso fa bi hihye o fridge mu na fa hwe wo dwumadie kase bia aqua blue mineral water echiremu bia trawe sunu afre 0596 994 992 0596 994 992 it say Franco Trading Enterprise one akofa Akata Techno Samsung Apple XCG Infinix Nokia anafe Itel Huawei for bia wankasa wonim se wo Ghana e papa ene ye Franco Trading Enterprise
televisions nyina wakofa de apa television bi e wo Ghana ana wan kasa to si wo TV DF de abrochefo nyina yuso no Ghana asisi aba nti mo bi fa abroche nada e mo bi fa abroche television si wo no too much sa ni nyina bi aba Ghana na accessories nyina to de bi aba Franco Trading Enterprise wo hwe na chi kwan ya Kumase Obejaba House Kumase Challenge Bookshop one YFM bosso pair Kumase Ejaba Edum one Malcolm enso ene edin hwe anim anaso oben ho Kumase one Prudential Plaza ana se one che boss FM no ene nche ho a Kumase one Kufo Clinic se edin hwe anim ana afa Kumase corona anu kejetia no wasa biebu ho Franco ne number no 0206 310 483 0206 310 483 and now say 0261 586 124 0261 586 124 na ne Franco Trading Enterprise achichin komo ba ne Franco dia de giswa ne say phone papa efie ede hono COVID-19 edaso ye re edaso ho esan kan wiem ama wiase nyina tobna na mo misrawo wo sanitize on sasha nose mask na afei wankasa waje atum sa on sa wo no bra no wo social distancing kra ya adwuma no misrawo e Dominion Herbal powder na mekan fo dia ma emra ne se wo de nyansuo de nsuo de cap baako anopa cap baako anwumre e basa wankasa no waje atum se chese nipadua ne begina brane na afei akanya nkwamwa no na afei wankasa ya de bia ntmentra oni padua nim e wohoro du so twa o sa obra bo nyina e wohoro ho na siesie ni padua no e Dominion Herbal powder eno eye chese immune booster ya ma wankasa oni padua no enya hoden ya etra adwene ntiase so etmesre bowura eye Herbal center bia o so pe Dominion Herbal powder ni titru etufo no betimi kura aba eye Nhyira FM ya kasa ye security point honum entremu bia tra we so no watimi afre 0209 949215 0209 949215 wakwasi abusia eni se Dawood for Don Richie o he adwuma Dawood eba hospital omna kofa Dawood 360 capsules dia aba na onya Dawood 360 capsules na ene se bema usisi oya ahotutuo koko away Dawood ointment ahotutuo ene yefre bise rheumatism obu asasabro ni kotodwe ochene ho anye isuo tokra de na ase awoba na ne ejai waposo ni nyina ebeko ope Dawood ointment ni Dawood 360 capsules na do ani achi misi Herbal anase colina deni Herbal apedank smart Herbal habmev anase Herbal hospital anase Herbal clinic bi ebe wo anase uko Herbal shops ahodo no a ebuso upe bi afrem panyifo 0241244012 0241244012 ana 0201 681717 0201 681717 Dawood osisi na sisi ena adie ewom Zama Plus Limited omna de Prostate capsules abedwaso ebasa dunsomu haw nyina na eto atwa ye de rubber to me bemem nyina eto obetwa bema ugunsu a ote yaw ugunsu no moja na eba wankasa waje atum se chese obema na ni ahoden ugunsu no insese begu dan be ko straight na egu cha so mesrawo unya eye Prostate capsules akwasi mesrawti nya Prostate capsules nanonum Prostate capsules ebasa prostate na netwo atimi atwa etimi saw S-Drive capsules so ye Zama Plus Limited omwedro mdi aba ebedi mema na kagiramu wa okeka wo mpa so ebe kosoro eti akwasi mesrawo nya sitie ma awurade asem S-Drive capsules nya bi nanonum etimi so nya bi nanonum a no agina brane ebasa wo yire obone nsem ma sa S-Drive capsules na nkasa no nya eboa ma be makro be ma etimi pieba sa pepepe pieba sa na no oba hie mo beka kire brampa cho fadi nyina njem jabi
Jabi. So I say Jabi Diane S Drive capsules. Exemu bi atra we sunu afre Vema Plus Limited in penning for 0244 370702 0244 370702 akwesi. Yeah Jabi. Why? Mfani nyina nshem ozi bram pacho ye Jabi mfani nyina nwuram. That is ade na sombro so. Eti eba ne sa no a TV ni so no obia so nya sa kekamu no be kese TV nye petikopo na atwam na no kwa me gon kan what is so TV sabe tikopo aja boyfriend now because ne obi anyu so tikopo me dem wo me tikopo ho no TV tikopo a shame on you ko Kennedy ho no ma foforo TV bia papa flat screen e be a satellite u put me plug phone na wo so na chese wo hwe ne ma ofu so na wo hwe no TV ni so flat screen Kennedy digital satellite wo hwe na chi kwan a na do ani a chi abadwuma e fokra do modem pay slip na e ko no akwa akwaji TV no ntua taku bo so me so na what future kakra na akro no na owo kumase udu adumu a family plaza building no store number 21 and 22 udu patasia Adom House enu amu no mo police depot no Kennedy number ne 0244385128 0244385128 na ne kan akasa Alaska Star Enterprise utie me chese bebia ote ahowo besum say ya sorry say ya himfie FM stations outdoor television stations outdoor nyina Mr. Alaska Star Enterprise and also kwajo wallpapers no omu ye number 1 sole distributors eba quality and original wallpapers anti Mr. Sebe ya watena ebe krabe abefu kwan so de Alaska Star Enterprise and also ko Mr. omu ton wallpapers ni nyina omu kofa Alaska wo no ma beton abodi ada na nkoto na tufo bo emfi Alaska ho me so we na kira kwan ewo eye edum woni boss FM di anhwe sanso no be Prudential Plaza anankyeremu bia no no afre 0554 114878 0554 114878 nemom enkran de ye wo Tiptoe Lane ya eben circle mo akosi Dominion International Church Angel Dominion am do dream also for that your friend Prophet Joseph Mensah eno ane bono emrane e friend say akwapa no kwafo ene say yade bi wo hodo ana akwesusum yade agise susum ne tu no ebi wo so ana ehunam yebetu no hunam ni ama wo ebi wo hodo ana efie no sabaifo na timu se yabo mu dua ofrititi bremu don be bia wo busuan me nkoso e ma wo be ma wo boa ye ni tiri ni de wo yeto o mu nyina wo ma se eye isade o mutoto no yi koko ye didi koko ye friend se kozi na chi ahye na nimu ahye ye ne hwenye ye mesew e ba ne sa na ko Angels Dominion International Church Prophet Joseph Mensah bebo ewu na esi abusuam adwumasem kratasem awaresem awo anase sika ni nyina bebo o hwe na chi kwan a wose menka chi oso de oyi bia ba your friend is Psalm 91 and about conso de Psalm 23 favor and afei protection bebo papa o hwe bia to na ba share FM security checkpoint anase Germany Frankfurt USA Virginia London Mitcham na wudu Belgium so ye ganta obe yi bia mi train station one hotel hot na man panyita atena ene say last time we ko itinam ne kasa hwa nyasam geto akra na tie open on che kwan a udu kumase ase ya wotena se watimati masse bola junction juada ne penada with the bible no na hwe nipa abrabo menko difa na abenkum ne diso ne ekon to sa pepepe etimati masse bola junction juada penada udu nkranzo so a mepa chaw stadium Jarvis no ye yawada ana fi ada ana afi memenda na tie kwati udu Trado Salvation School so eno yankoko eno yekwese adanko a prophet number no ye 0554477959 0554477959 and answer 0205604122 na ne prophet Joseph Mensah akwapa no kwafo atwetwe enkomo Suzy Herbal Center nam do aduru omna di CB men capsules abadwa so se memma medima akagiramu se wanka se wagye atum se me no
no ka say ugu nsu a wote yaw ana wa ogitum say kyese oba wahemfio onso wo haw mesrawo ekobasa wo de wo hia CB women capsules mema no enonom CB men capsules mani siesie omo mbedi agupa ewo mpam no na onso oba no onso de CB women capsules siesie wahemfio e de akohia bema no mesrawo we aban kanta bema no enum CB men capsules na onso obewa wo de ono CB women capsules basa watinka akodi akire no wankasa na ben potokasem yesi low libido na cheso watinka na akodi akiri obabu odum pema no eba we sentabo CB women capsules sanso na CB malakion so wodwa so a eno so say malaria typhoid ni na asie betu fever nyina edwane sanso manu ato ntimi ni awota de dew ana honam ya nyina no CB malakio CB soap enso besiesie honam nani ama na toso mese onya bi edi dware na bisasa wankasa beji atum say honam dua no ensansan nyina bedwane ama na toso na afi oni padua no obaisima na kasa akire mema no etmese CB soap etemu bi atawe so afi Suzy Herbal Center empenim for 0247 111671 0247 111671 amsia eni se ebi akira be mendai obekwa yie ana ebi abekwa apunto bi ase wedding bi baso na wahofade ne ese CPC ta se de wani munyam ti amanfo giutum no ontade ne ontoma ya na adekwa yi ase nye kura o ebi wabeka sabi ankoye ontoma ne nye entibision open to my papa kente papa adwenasa ana say yes me na me be ya nto bo efra me na me be ana me amedia enu ye timalak for was it to be canabra ye mount to my papa wa wo sijo mo be say yes akwa na eba nana nie eyi nkoso hene na etu ata nye na ta de ntoma no etu bia na say na yire ntoma pofa bi na ati watam de ase ne kom no de be yase kora ko petimalak ye mount to my papa adwenasa ana say ntoma papa ana fe lace papa shoe papa bags papa wa si jomo to yes wana ukunku no ukunku unze trobe to so fa what to wakata about to say o komfe no wo shrankasa tie na wo hwe timalak fo a ba bia wo bia no to ade from okente be brew yes be brew kente ya na tie wotenase adwuma wo hwe na chi kwan a wo mo wa hinsa bo nsum woni che ye Church of Pentecost kwan no so won mo ano edan a alpha bet fom na no mo adwada memeneda na womo etnase free joada kwesi memenda so 7:30 ekosi anwumre no nsia na chese wanka to tumi say yes omo do adwumaden one number is 0247 868 424 0246 mitcho 0247 868 424 Timalak was here honomo any baby a ye banasa ahofade de ntoma papa ehon ne free India spiritual doctor prayer and healing palace nam do adru misrawo sunsun mu nsem biada misrawo ko India spiritual doctor na tena ye ebia wutie me wode na ye nkuda ya umawuo ana wa wa abofra bi ontime nkasa misrawo eye India spiritual doctor na tena ne wose woko obi tie me onu babia ne mfia duru so still woda anu adwonso misrawo adwonso krobu ni na India ebetu ase e de ama wutime mfafuro waje atum se wankasa obema no aye kete se pania ye de pomade misrawo ene India so ye obema na ye boyi gonoria nyina wo tu ase wutie me wakwaje concession ebe ye small scale mining opese sika kokko ode afidie bo ne so tubo mbafua na wunya sika na se ne obi ade a ko India ho obemu akwankyere ketua bi tumi nyina free India love me alone oba no obedon kwa obi atonsa no mu ntenta o de hia misrawo fa ne ko India spiritual doctor na tenaye ne wontimi emwa ye kira kwa wa henema kokobi 18 mu ya shenso no ensunuma ni pansa na ensunuma no edem ni pansa na ewia ahyen green na dem beso nti uhusa board kese na wodi amane akekere kwan no ufiri kumase na kwa unsani fa so ufiri obwase na ba obenkum ubehu se signboard kese na ni pansa ewia edem ho na India spiritual doctor and prayer and healing palace ewo timi so odi djuma ya wada ifiada na memeneda echemu bia etrawesu no afre India na nkasa 0240 553682 0240 553682 amzadi aya ne se hu se Asia FM ye djuma die nyina ha excellent numero 1 na ya bibia ba friend say Asia community soccer quiz
bobia aho agukante hu sem bia wo wiase nyina ye ho ne ye di nkomo no fa ye busabusa omo question bia tim busa sabse question bi o fa bo woni national de atum yesi ya no One Ghana player would di kai chef first go World Cup. If we are seeing Busa no John Kungo no Ticabo, but to Samuel Kungo, yeah, said you did deba. Now, any say, yes, shall see a check. Now, and you may copy now, so yes, and I feel your community, Omuna, Shimubia, almost so a chess and quasa form as a forum be macro forum and man. Any ija and I take and I just said take for ya and I feel so by inside abuabo edum atonsu swame agrek nzemana afi abuabo na tafo na afi babantama omunyina ka na afi satuntu na afi abrepo na wana obo me yede se dwumadi ebremo no mesio ene eye pakum capsules omuni chete omuni kray mu pampi na DHI College of Health and Education omususu ekray mu Lord of Care womu kray mu bi Eagles College womu ka ho Sambeck Enterprise na afi Faith Homeopathic Center ana Sunset Hotel womususu aso ya sene dwumadi ebremo ana afi eye Spectra Health womu nyina eka ho ebi na busia de omuni se eso kwabatu ye na ye bi watena se ebi ya bodu ya wofu ahye why kusu why sasa bi ekura wusia no pasontin so boso why say kufu me pancho ye bodu asa na ye nua ba ya wote wani ni kuri o ma mamum edu na adwa na mo tie bohwema kwate mamu akura wonya fie ba ko ni ayi afe ba ko oti mbohwema mo tie ahwema achese edua no pa eya mvuvu to na mfa nkosi kwantana so na mfa kosia ntoso na nampa chaw ebata ya na ntwe oda wontimi na me pa chaw na ye bizisa wo hawo ni nyina wo ba esu kobrechi be hu ba bi o hawo ni free o ba gbona samai usika samu nkoye wakotra bruchi ehwe mfihia ode atno nkata asem kura boy fo yesi ukwan yesi ma onya bi awosem ya ma ne mba wonya aware pa na so waya mba tumini kai na ya bi bebo agbona samai ana abe hu no befoka wakaje tia keu ana Dr. Mensa ufri korongo ne mpata mu so abesi odweso uso kwa agbona samai wo abruchi a meso minim so ti America woni Trump ana se Biden ana atena president foforo yi no mo kabro fo se kufu ado ka wa so sinse so pa ye ntiase na ya bi si wodi South America nemo men kabrofo no wo de fa na katwi na ye bi mpacho frem kwasi buafo me hawni sei kasagu WhatsApp no so na fa send ye WhatsApp number 0557 667 510 0557 667 510 another person friend there is 0243 134535 0243 134535 nana ye bi esio kwabre suje etimi atwetwe enkomo nana bi ewo eye efa bokrom nana ba bi a obi a o maame ebidi na finshada enchekura mema wo adwomenu aba na yak nana akua ewo Canada Evelino na friends of Kwasibuafo mema obi bia adwo eche o munyina enkoso ne Nhyira 104.5 Utie aja santime aboso Nhyira 104.5 FM jumedie Ewiase Mu Nsem midiane nkoso hene krobi so mahene chiri krom kokko bra assemblyman sabia Kwasibuafo asanso na ejamanso ogoro na prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry ono so ewa ha so for ma memma akwaba engoso meje so abrantie ene na buhyen asemi ayo how kese me bisa utumu nchine sen asem no ne bram ho no medas anse se kobani se ya na ya re ho semba oha brandi ya utimi se wonye nipa wanyini bia sa na wawo ma na enkwala ni nyina utie nsem a woka utimi se asefem because if pani so edi besi abofra so de ekoso wo pani ne eni padua mu no eno bi na ekoso wo ketwa no so abrabom
na nkoso de meka nyina ne se ewiase no ena hokwa ewiase ena hokwa eto de bi ewiase enam mu ye ne ahohom bebre na nam ena ewiase enam mu se eto de bi na se won so wan toto niema yie anjene ho amompa ya sa sensem bi se eto de bi ebitimi toto na me de meka ne se abrantie no wanya si enhire fam ha no de ekwan bia so no ye nyina ebeboa na ogie ne fa ho dia ye mofra ne dia esan sensem bi se enkoso ye hu bi na yati bebre ne bebre nsutu ana mo ba ye ho no ma ogie timi ye omodia enti de meka ne se onka na komanto ne yem waba bedru efikasie mu ha no mo de ye besere wurade na de wo se ye ma no bia ya ama no na ne ma no o matimi ade wo mo bia meka no prophet ye koi yemisa obetina se wachira kwan wo number no bobo medase nyame ya aduma kwasi ada ye be ya asori okay ene fiada se ya asori kase pa ene ntini mandimi anura no montem no ya asori kase kwasi ada nso ye be san to aso aye som no na de meka nyina ne se wana wo maso mo ne so abere se de Yesu Kristo kan no mu ko mu bu no wo mu ntu ana mo mere awurade nche no kwa de ni nyame tumi do ye adanse yesuso na awurade nam yeso ebeji wo mu okay me chi akwan ne ye faade school junction okay wo de odu school junction ho pe a na obisa se wo pe odi for Elijah ana se continuation aso da o continuation na chi obi abekire me number ni ye 055 00 733 95 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 because we das will be obefre bi be din komo ya me Nhyira Prophet Elijah Opoku House of Fire and Anointing Ministry na hotel en kano mamemra sofo asante Haji admirio Hajia sala onfo ye bi abranti asem na bram ho no Hajia nana kakra be kan se Company akabi. Okay. Company akabi dia msmeka kakra. Meet you. Nana say one na de no. De ni gidio. Okay. Onko. Na se Ewiase asamo anto wa. Unhu se bibi wo. Na ya na enipa me kasem bi se de ona na ekro no ono azo na ne so. Na se wo se so bi kasa ho ya no bi fin se ebi e ntwato so ana obodi stream ana ha na yen fe no obetra ana ensem ho de mahu Ewiase se sade ache na de asade bibia betimi ese enti ese ne de ya won susu nyo dwonkola no enye wo mo ahonhom bi ne enu omud ti so so be fa won so betimi abonkola ne sa ebi so ana enye wo mo ti kakra me kansa me ko e mo sa so fo emi no mo tuwe omo ne menyem anana ede to ya very anya so dia lo ma anya dia ma so emne ai Haji anana some number dem dia to dwa ye mfen twato 0 there 0246 WhatsApp number ne oh okay meet you WhatsApp no aha no mesra abutie phone titiri men troma o troba wa ba beka 055 76 67 510 okay 50 this number ne do fra na man fa kwa wo kra che mekwa akofa obi ofra ana ne ye bi me masema bro na dada enyam ye o ba ko enche dambo okay sofo Samuel Asante mamintio medase na hu se de ankrofo yi ne one ba ne ne yire no asem no se de mo kan no ba wandra menim ni se nyankopon te ase bibi biara ni ho no ma eso nyankopon aye ade nyina no
enso nyame ye menim se akodi menua Elijah Nsem de nyame adom adanse epa ebepi mu ewa ha sei na me koi da bia na metai ka se ye waduru ene ye waduru papa eduru a me ka ho asem menua na na agyi preko pese sei ono waye ohene anesa wodnim ye wo memaduru bema bia uzu se waye mre wo mpem bema bia uzu se waye mre wo mpem no bomodin se obefre me number we say 0241 84 74 83 ngoso 0241 84 74 83 say pressure on se nnuane e dinti pressure and me buy aduane na odina e kama pa body ampesi ne in fact aduane ne de be de so benya pressure na be de za ngwa be ba hwidi be ama msofo atuma sen o ntimi ntu bia ye fasting e says to anumre 10 ja to say pressure hawa o de bobo ne so be frame obi won mo se me transe na me sisi ye me ya obi won mo se me honam me no mpinim nyina hwehwe me Jimmy Hua NG. Okay. You were dribble your friends. I wanted dream capsule pressure KTK and a meme drew no hormone. But what is all be framing? Baby Bia will be a unya framing qua a bit when the druna de bay abro. Number Nibio 0241 84 74 83 0241 84 74 83 Bema Wayemre pa Bema was medium Ayemre me Jimmy Hua NG Bema now bar pressure tete wabrabo be man honam nyina ye ne ya ogene ho anje modern so be friend number we 0241 84 74 83 ngoso meda sipi nyame onshao adofo ha na brema kwan mama som mu asi na sabre ejamanso ogoro is up next nemo midiane enkoso hene ejigawa no afrem na amando krobi so man hene ochikom kokobra assemblyman ene uti ejamanso nkasa so ena ote akwasibuafo enka prophet Samuel asante ote nkasa so ena prophet Elijah opoku ena komfo yebi asuo kwabna so je ne ponko misi anu macha pi monwa na mompa ya momre misra ye papa ne momo ye papa enhye toto bento enu papa ye aha ena me so munyina asi adomdom ye dachina mini apia onana maami ata na yie no kwa akoma to yem baba be jam ne adofo nyina ye beba misi anu na macha pi